Agbogbloshie jima ni fata Gbese akrowae ahiye GaMashie ye afiyeli gbejano to na keji GaMashie poto eshan eha mam bibi ye ochike ya ni amepoto ameshan afine Agbogbloshie Mantse ni ama Okpah ni jikenclemo ke fast care clinic ni yo Agbogbloshie efe ekomeke yi afie fast care clinic la chamo hie chonye ke ya ke Agbogbloshie Mantse ke ehe wonche ni fata ehie danji ke nibi ni ba wa ke ha afielie ni boni itelene wo nshine ke no ala di kwaka fote wo sa fi bene wo ya wo ye fe nike ni wo kwa no bla fe ba shu wo yin ko manye twa no manya ba nibi no wa present here ke ote Mantse ngon asani danji niji snap ke mo nine gene aspects ke mo minerals ke mo nu yeah no ni whatever present ke ha Mantse what money wo ke ha media ke like we really want to educate them on health aspects because ke wale be when you're tuning, so that is our main motive. Ni whatever, just only the youth. Kemufia money yo around. No fast care be. Mimbi, mwajo ame ni gbelegbe ame. Ni na me fi nike. Amena ba ti se pi. Ebi na me buo ike. Ila chamo ke ni mwa me wale ni mwa me tu ame ame jomo ke ni li. Ni nese ba islame. I'm actually feeling I mean more branches. Share New York and UTG. A come film on me while you can be can no yaba. If any be yo no yaba. You need too many fast care being agency. Make pafai, my friend Mokanya wish. I am too to call Bay Wale. No friend of Bona, Copetame, and Batu Ameabu. You might draw me. You might be a youth and fan. Ne, I'm a night wallet. Na mketu ne kenu tumo na mejensi kejeche mi na ka me yayin o ba hia me kon no se ametogbejano kefe kwa ngbole mo nyemo bolu twa akanshi ke health screening niji gbomochu emle kwemo ke ha Agbogbloshie bi ke akuche ni ebolile enoji cherimo ni ayibonte Gbese Mantse ke ehe wonche ya fata Agbogbloshie Mantse ni ama Okpah ke ye Homowo ye mishe ni Sheremo ni ayibonte ke fonjrane unake unake fete anukwale loko passe si yin modomo na oba sa Gbese ni meni eje Gbese ni yen lo lo oba ni ja si oba sa wa afole wo gba Gbese ke ba ko be fi mu abayi na fi be sa na ni oba ni anya Manso, mi woto okamatashi. She wore ombeno fiano hi. Money yo mo ene leche. Oto keke. Mo keke mo fia mo de to. Mo osumoni leche e ko fi mo aba. Ashokpopo keje shian wulue kete shian krokome ni yo Agbogbloshie ke yashi Agbogbloshie jarami kete old fadama ni amli. Yeni shamo se ni ama Okpah ni jikenclemo rie boni amlalue eklo ameshikunji ke boni me ni fe mo igboyin eha Agbogbloshie egbomuji ni boni ekene saneni oyo ni eto mo abu sabo la bi ne amlalue no ka be baje le no ejiam
ne ke wo sen chuni jame Gbese sen Gbese spoon si no na you ne akata flat ha sen ne akesen chuni no ni do wojinu akọwọ ni akaba sa ko ni se na mo abaye ni Gbese le wọn na ko si gbe ni alo me ken woje ni amentu ameni amenase ni se na loko le afi na tuntun ma yin yen lo sa no si akeni gbeji anu to be gota eyi noko ya anu ni amna lo enu ka meba mo ko yen yu amesa no ameke gota mi nu efite gbe naka si keka gbe sani ele afine tuntun mi na che yin gbe mi na wo no advert si eye ko be ko ejake no ni blofo chole discipline e ko beje ite no eha me fe afi mi hanye fe afi ni wo ya mi ne afi papa ko ni water ko jun abasuwe wo yin agbene no ni jo no ka ko kenkwe Agbogbloshie keko lowo ko ne Gbese gboshi ni me ko me lo de hani echombe mi tuntun e dane ka na mi ko te amena mi man so cho siko bote mi railways aho amla lo ese na ke club Gbese property na me ameken ha amedencha me je amla lo ne yinu agency si agency eche nuchule ni ba tuoni railways fa me lo Gbese ni bi wo mi kenye ake afine mo fi amo ni noko Gbese noko wodi ti o ben ke Gbese seyin ko na tasi ko ni to enjo laba afi ekpa ne ni ato ni ama Okpah ni di kenklemo ake Agbogbloshie Mantse keje Agbogbloshie gane igba eje na atwe odamtin obonuti